Kuliah bun fi bro sai sin pat te kibun bah ke ba kali ong lano on salat pos biang kita ke ba perstun ladap ban ong ba kidang don sa kumba 6,000 tali on the staff ngod ba sa 6,000 nang on sa pelat pos on sa pelat kata advertisement kila bun bah ke kali ong lano kila kwa no ban bakan mi no kata advertisement te banong lano ya kata 4 lak reban tip markatu dang shu pentip apok ka yang dorbar thawan te haduk bakin da pelaj advertisement haduk bakin da penmik pajba kanang simpor kan no mlak rebanong saw benai san benai dik pen kloy te dak pen slam te lapoi haduk arjar penyo arjar pradon election kila pen poi haduk arjar penyo ro kedim don bai marba election ajan te nomor mentah te kanang ya bika recruitment jong kini ki aba yu mentah te kande ba mentah nomor ba kini ba da lale join nang ai ki nang yo appointment letter nang late training te kindon saki waiting list nang ya ke proses menbiang ikut kisla kinang chimpor ye ki kinang bun kam te banong mat pelaj advertisement no kini ki benai ro ka kimla reban pelaj na tikenai kata te ngod ba kanang chimpor hi sakatu kane benai mti prelano kaba shu ong hangi hatai kaba shu ong tu melak reban nget marba minsuaro kaju hi ong on sa pen mi no o sa umtano tama lano nuru kami re ta nakam ta kiba lakwa bha mo te lakwa bha ba kan mi te wanom slide pidon kam itang ban ka manikong kolong ba ban practice mare bha sedang banyak dumta pya ba kaming ka target kolong ban yo excellent kata kami no excellent bet hapo kat khandai minute video benda kat khandai minute kat pra minute pita amta kata kami target bet phap target be kata wa phinna bet dan hadap nang ta phap pulikot man kasi khndet pakhndet te lada kana karta ka jong phi kanang biang kemut ba phin yo bet ya ka kam don re ka jinga kanan kam be ka nikong kam ban mara excellent ban to exam ban bha exam lada kasnem kanang biang te ka ba menta kalong ba ayu kolong tang ye kini ki bala dir karta te gitu te mlal ere kanang muslim te mut kata gitu ki banang lajan jan kasnem lajan mut ba kindu kimla shu ban yo kata ngatai nada pen kloy mut kini ki bala kham islam kidang yo nang muslim kidang du nang du marba ka tarik sngi ke bakin shim khap ai hang danu ang no hadu hang no khap shim khap ai kata te ka shongat kong jing ai hadu an no shim te lagi ai tan kham jingai te yu ki tan kham haden nang yu kanang biang ka shong mai uta mla ra bantip adu kanno kisim kata tarik te ap hadu ndala pala jaka advertisement te kitu ki bala thrang sisa ki bamla ra ban yo menta te pin sayo bet pin kam metang ban tristom mare bha pulikot bha man gasni mare roman gasni emder bang ba ap hadu yo advertisement o layo advertisement ngasa stang ban mare no ngaslek menta te kumta te lada phi la sisa te phinyo lada phimdere wa la kembala kiwe te phinamyo are to kidon kiwe ki bala up advertisement adapt to la ban mare tang stio okay la te baro kin la kumta mo kiwe to exam ro play ko re let to la be te baro kinom la kumta mo te phyaban snap ya ka jingla jangla de nai slide ya kata lano kan me lano ko nam clear ya kata phyap ready be prepare ya kata te kita ki 6,000 tam ki post teng mla raban tip post ayuru ki badai bandai na dade bad mi follower te ki don chance ki lagi we mo ki ba la kham hesnem ki ba pas kas 10 kas 8 pas itu kita bikin yang follower la yang ta te la jenjar ha mar baradon tang SI te indon betang bala pas kham kelas ek ne pas kelas rit ki bala kham hesnem ben jenjar ban yo tang ka post follower ka ba yo te hakan de ka bala adap post follower te maybe kila bandon dengan sepe ya kata lanu kan mi ya kata mla raban tip te shui abet ya kita ki shajar post ki bala ada banong te ngin sepe ngin se abe ya advertisement te tangi nahi kulish bun